angazi ukuthi ngingathini kodwa ukudla okwami imali ekasisi. Wow, okay. Hey, Toka, namhlanje washiya zodwa inwele ngathi khona into enginokubona uyigqokile. Uphumkhathi. Hayi lutho futhi kusengagqokiwe kwakuyirasta ngisayishayisa ngomoya ngumuntu othanda ukuthi ahlale enza ama changes empilweni khombisa ukuthi uyakhula uyavuseleleka. Yeah. Khombisa ukuthi impilo ikhona. Iningi. Sisindoni. Angifuni isiqale ngomculo singaqali futhi ngobahuphe sizophetha ngayo eyelaunch kodwa kakhulu sinokukubona lately enkundleni zokuxhumana ukhuluma uyalingane uyiqojamisa uzama ukuyibonisa indlela ngabe into ebeyiloku ingaphakathi kuwena ukuthi mhla wathola iplatform yokuthi ukwazi ukukhuluma nabantu you going to convey some message. Eqinisweni mfethu into engifikele nje engayihlelanga futhi engayicabanganga njengoba nazi ukuthi uNdoni umuntu omatasa umuntu oyibambela imisebenzi yonke mina ngumuntu oyibambelayo futhi yonke into mangithi yonke into ngikhuluma ngekhampani amaciko ukuthi enza ngendlela eright zingane engikhulisayo umcimbi event onke from A to Z ngiyayibambela presentation o section bani proposals imini ngisuke ngibhele into ukuthi ihamba ngendlela so lento yezingane ngibuke indlela izingane zethu eyishesha ngayo ukukhula ngase ngibuka indlela izingane ezinukubezwa ngayo ngocansi nendlela ezikhulelwa ngayo zincane ngase ngibuka ukuthi no kulesikhala esincane engisitholayo uma ngingathatha izingane njoba vele ngisebenza nazo ngiyitshele ngempilo ngingagcini ngokugida nazo ingoma but kube khona ngizoku-add kuzoba isifundo omunye umuntu uzothi ke uNdoni uyala kanjani izingane baye babhalelwa lo ma comment one thing engifuna ukuyicacisa kubantu ayikho into engiphoxa eqhamuka ku social media ekhulunywa umuntu engingamazi engingamboni nawo ngangiboni cause usho noma yini ngesikhathi sithandayo ngedatha lakhe kodwa angikhumbuli bafuthi itshitshi ngathi aliyalwe itshitshi lizoliyala lithini itshitshi lizothungalala uma usulalile kuzokwenzakalani umuntu bafo uma kuthiwa indlela ibuzo kwaphambili qonda ukuthi ugandaganda mina ngizomtshela ukuthi gandaganda njengoba uyintombi igcine once walala nomfana uzothola ingane ngimtshela ngento engidlule kuyona engiyi-experience lengiyaziyo number 2 lezi izingane mfowethu izalwa yithina inebhadi thina isikhathi asinaso thina sihethiwe thina siyagowa thina siphuza utshwala every time sisematsheleni the question is sisithola nini isikhathi sokuyala ingane zamantombazane sitshele ngempilo khona kuthiwa siyasithola isikhathi which message will deliver ey'nganeni uma thina sithi indoda engenamali ayiqonywa sithi akuqonywa indoda enemoto shuthi sithi lezi izingane azithi zino 15 years zihambe ziyolala ney'gwili sithi lezi izingane y'lale nabantu abana 60 kuze belale khumbula ngithe awubi ukudla kuze udle okusho ukuthi asikho isidingo sokuthi uyonikela ngomzimba wakho ukuze uthole imali ungasebenza kuze ube nemali. Yes kakhulukazi sikhuluma ngeSouth Africa la ekunabantu kwi-social media especially besifazane othola ukuthi ibona abagcina beconveya imessage enjengaleyo ey'nganeni zokuthi indoda must indoda what and stuff kubaluleke kangakanani ukuthi sibe nalama session osowuqalile owenzayo ukuvuselela izingane ukuthi cha no nansi indlela mfethu abaleke kakhulu yabo mangakhuluma ngezingane engiyikhulisayo not ukuthi zonke lezi izingane ezifike ziperfect noma zifike zilento ebengiyifuna nami ngumuntu ngonile but I know for sure mangifuna ukucorrect ingane yentombazane kumele ngiyikhombise uthando kuqala yabo mfethu kubhlungu ukubona ingane iqoma ngoba uthanda ingali understand one ezingane ayikwazi ukuthanda ubaba ukuba ziyakwazi ngabe ukuthanda umfana kusho lutho so izingane zethu zilimele ezinye ziyanukubezwa ngocansi ezinye ziyabhulishwa ezinye zihlushwa ama step mother abekho mama bayibona even obaba abekho so izingane zethu zesimame zihlungumezekile azazi ithembe obani khumbula leli point engithi mina uma thina mbokodo esizele sibancane sihlezi sisetshaleni because we are going through sibayala nini and sibayala sithini mfethu isiyale ngathi besingashintsha manje sithi fundani bantwana bethu nibe nezinto zenu nizimele bese singabayeki bafo esebeqhuzukile since nami ngiyisibonelo ngiqhuzukile mina bafongonile ngaphinda amaphutha ekhaya ngashawa ngaphinde nganikwa ithuba lesibili ngase ngiyicorrecta mina ngase ngiyiqoqa ngase ngisebenza nzima ngizophinde ngikusho lokho ngomuntu esifazana ongaceli osebenzayo mangifuna ukuya eCape Town ngithatha ikhadi lami ngenza into engithanda mangifuna ukwenza ikhanda njoba ngigunde idread ngizenzela ishothela mangifuna ukufaka ifrontal ngizoyenza ayikho impilo emnandi abantu besifazane njengokuyimela and okunye musu kuya ngumuntu wesilisa uyitshethu uzokwenzela yonke into ngoba labafana esikhuluma ngabo basafuna ukuvusa amakhaya labafana esikhuluma ngabo indonga ayiwili labafana esikhuluma nabo basafuna ukushadisa omababo labafana abanezingane abangayihlawulile and we are the one esithuka abantu besilisa sithi abahlawulile bayizinja thina siyilekelela nini izinja ukuthi ilungise ubunja bazo
Profound words. Sesivala today uthe nawe wazuzosupporta uBahubhe kwi-launch yakho. As we know ukuthi ubakhona kakhulu vele ey'ntweni ey'thinta uBahubhe. Kusho ukuthini ukuloko niqhubekile nalobudlelwane nabo? Mfowethu nje ngifuna ukusho lokho ukugcwala umlomo alikho icike enginenxa nalo alikho futhi icike ngiyoba nenxa nalo makuyokwenzeka mina ngiyohamba ngiyoxolisa ngiyozehlisa ngoba ngumuntu othanda ukuthula ngumuntu othanda ukubona abantu bebumbene wes kuyicompany yami iphume yonke namhlanje as we all know ukuthi launch it's not about money it's about support sila sizo support and uBahubhe elinye leciko elisupporta kakhulu noma silimemeza noma abe kunini ngifuna ukulifaka ke lolu bumbane kubacula ukuthi bafowethu asiyeke ukuzondana singazizondelanani nendaba ngokubonazelana like example uthothi uqashiwe emcimbini sovalele omunye umculi leyo nto leyo mfethu ayisebenzi undoni nesidalwa sakubo nesasekhaya koma wakhe esizomnikeza inhlanhla ngaleso sikhathi uqhosho nesidalwa sakubo usalune sakubo umzukulu nesakubo so wena musu ukuzama ukubridge isidalwa sikagqiza ngoba usazi ukuthi sithanda kangakanani ngaye sinqaba kangakanani ngaye asibeni munye maciko and bonke abanye abaculi bafowethu babambene yilo mkhakha wethu ongazi ukuthi unoqhekeko asiqede le nto before abantu besihleka yes Siyabonga isikhathi sakho. ngiyabonga kakhulu ngane yakwethu.